Umurebe wa TV West umurungi wasiba kurungi eshaha zaba ibiri z'ekiro kandi eshaha z'amakuru agacenshire erizuba n'ibiro bishatu byo kwezi kwa kana umwaka 2025 amakuru kuzaga kuseho nde Elias Ritugusa hamwe na Sunday Brian oworumo rwo bubonero bitu tutakaga kushizeho mbwijire katubanze tukoreke ebyija bigebe mbiri. Emeto ya makuru ne kuchibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mcisha kwekwatiro mu bibari kwega. Umugacenshure kireki government yatongozo kombe cyarabesura kareba police omutwaro gumwe n'20 omurina guru Kampala. Nange neyamye okuteka kamanyi gange ngoleko ku block ezinazimba ko ku nyumba. Ekikonde cyakwayo murro wa Seru Nyamitoboro mu Rembo Mbarra abeka barwanira itaka. Ihunga ricecerize bintu abatura bashobanzirirwe umurubu nyangabo. Yaba gutera kuno soka yona nvuwa. Emeto ya makuru yabane kushibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mcisha kwekwatiro mu bibari kwega. Amakuru mbwijire kandi urugwe kusiyaho ndi Elias Ritugusa hamwe na Sunday Brian orumo rwo bubonero abatura abaro wa Seru omuri Nyamitobora ward omurimba City South Division barebiro kutangara bwanyuma yabeka y'umugenzi Kagezi na naba dwanyaga okurwana barukufamaka na nitaka ebyishebo yabareciri. Echi chibirobwa nyuma yabeke ya Julius Kagezi okutahira barwanyanga Abdul Hakim barokubaturo kwibita kariyabo erumunenju yabo omulilo wa Sel omodi ya Nyamitobora omurimba City South Division. Abeke umugenzi Kagezi nibagira ngo rwanyanga kegaruze ibintu byabo bwanyuma yo kubiyabiha Kagezi bakamutwara mu buhekera Kongo omwagwaro ku 1995 kandi bakiba n'endagano y'itaka ahirwanyanga yajinjirire akatwara itaka n'amakagabo. Ebanga twewubye okuvanga nyina emyaka 12 nga tubagamba bafe mu nyumba yafe nga bagamba bagula twagenda twewabide mu State House babasalidde omusango bagambye bafe mu nyumba yafe kutende ekyapa kituwadde nalemera mu nyumba kati bwe mfumbiro wano nesanga mu ono muganda wange yali azalibwa ne mujja wange azala abana bakulu kati bwe natuuka wano nga tumaze ebbanga ono omwami akimulwanyaga n'atwala bba wange mu nsiko nakomawo n'atwala n'omwana waffe mu nsiko emyaka 11 nange nakomawo n'antwala bwe twatuukayo bba wange n'afirayo n'omwana wange ye lwanyaga nakomawo nadda mu nyumba nagenda okudda nawona bwonye okudda nagenda okutuuka ng'ali mu nyumba abaana babeera bamumanja nti mama gwo waka mama twagala waffe kati essaawa etuuse kati twetaaga bafulume amaka g'abaana baffe bagayingire abaana baffe baleme kubeera momboze babadde momboze emyaka miyitirivu okuva mu 86 nga Kagezi abuziddwawo n'okutuusa leero abahona nibagira ngo Abdul Hakim orukwatana sana mutahi bakozere cyone cyo kubasiko kubanyangaraza ngo no barabe bagira mu office nyingi tubayambirwe tutavudde Ekira kiri mu nyumba muri kiri muri nejambia mwekiri kati katwe police betamukwata olwaleero Kujja kutegeera Uganda gye tulimu. Kati bafuluma abaana baffe bagende mu bintu byabo.
omuntu yenna akolerera abaana be wadde taliiwo naye abaana be balema okubonabona ng'ataakola. Ono omusajja ku myaka gino gyonna 3 bw'aba yasimagira nga teyafunamu wano ssente zigula poloti endala n'azimba aba yasimagira kati kyesaawa agende naye adde mu muzigo agupangisa. Abeeka yakagezi abaferirwa omuntu waabo bayikira omu maka g'abagurwanyanga ya hambere obutiikirizana niho butandikire reero entomeka kwaya. Tumanyi wano waliwo graduate ttaka naye tetumanyi engeri gyebeeramu solved ffe tuba tuli awo tulaba abantu bajja so ffe nga Yero State tulina kiwanvu nnyo kyetumanyi kisingako awo. Mwaliweno amugende kuba omwana amukuba lwanankagega kumunyaga ennyumba yaabwe abaana babonabone baibo bagivaako ne ku luhaani bakola bye baagala nebeerimbika ku kigambo kya Katonga batufulunya mu kamwa mu muwongo ne mu bite bakikozesa. Okurwano kukurazibwe polisi kandi yashaba embazo zombi okutereeza enshonga zaabo omu muringo gushoborokire. Omutuufu alina obuganda nyini mu mateeka ajja kufuna ekyakora ki ekyayagala oba ekimugwanira. Muntegeera nze kyenjagala kiri kimu emirembe wano saagala nti wabeewo onarwana onarumbye onakoze eki. Eviction yetaaga court order. Mufune court bwana kiseka. Get your court order. Mujirete ku security committee. Rwanyanga tuirwa ha polisi ya Mbarara okuhweraho polisi omu kuchondooza gashakwa na Good Fatima. Webale munonga na Good Fatima ahabwe embozi nujejo twagumizamu na namakuru hariho kutino mu batura bwanyuma yenjura okucwekereza ebintu byabo omuri district ya Bunyangabo. Ebicwekerezibwe harimo emisiri kandi hariho kutina ngo Rwanda neja kubatera baba batatunjire chwera chona. Entoche sigiro wishe butaka ebichoro bukonkobokire kandi emisiri y'ebihimba ecwekerire. Washishe bihingwa byone bitubire tuhinjire ebihimba byatabama injarene yo kutumaraho ahitwaika twaika habi government twatire tugirire mbabazi ahabo kuba n'amajuti twineho kurara ezisha amajugo nagashakamburukire kunejo myaga mwingi nenjora norubale ngonjo zona ni myaga gutera kumwe toka yona ni vuwa obuninyo wo muhaliyebe nyine nekichoka kinde nacho ntirwo myaga gunu mwingi muno nayo ngonjo rugwire yaja nebiti bya konoka bya rugahantu bingi nubagirango entasya ebirenergo mu ntoche kandi zona zurohamereza aho dokirwange rubero nyamba mungiri yake nikusura abana school fees bendo nyamba mbendire loan abandi sente zebitebe mbenzona ziya mu rutoki rwango bene saba government benyambe yasuku tukwataraho nyirukire mbene nyiruke tutafale ni byentera atsaha zino ni sasa nyana omutwe hoteire bansonere uruvaju rwana runduko bundu sasa tutafale na mbere byentire ni saba government kunkonyera abebembezi bashaba government okwirukanjira abantu aba bayimayo kusigara batine bwekoro kujye kayamba abantu banukira muno kubaha ensigo akongera kabyara sizone takahwireyo no kongera kutugumya ng'abantu kwa abantu bino sasi wingi muno kandi yongera kuterera abantu nabo turantulima tulime ngorembe mu mushaka tulime mukora yo kure byetu isha abantu baburi kiro kure twayijumbera uko byara emiti kwenda ngo umuyaga gwagwizire at least imitejo yamba gasha kwa Gilbert Mangs. Muzamu na namakuru abebyo kwerinda omuri district ya Kitagwenda barumune bahiga abantu mushanju abari kutekatekwaho okwihaha abantu sente omuntebe kanisa ezo kubaha esente za parish development model. Bwanyuma y'abatura okworeka okwetombwita okwo bushamankuzi buriyo niboremese enkora ya PDM omu district eji.
afande hati niwe nyine kawa kaba mere kora statement polisi neza kora ki wakurwa mushome no kubasoshore sente zaba bana urukiko rwetabirwemo abatura kuruga umuward zibiri eya Rwentuha hamwe ne ya Chicwamba kandi abebembezi abasako za PDM abarumu Mugenyu Matthew Mworozi Wilba ko mwaka Ana Atire Francis hamwe na nabandi bakasharoza shiringi miliyoni 10 kurwa mu batura omwizina ryo kubaha sente eza PDM yakoze amazindage yatunga sente sente zo kuyazitunje miliyoni yigiza yakwata mtwara biri yagihugu muziki yatware mtwaro kinani dene cha sasize raine yatungire sente raine cyo uri warire sente yagita kandi naka enabito asayininje mbanka yumwima raine juna yikarga hati nyebuze sente zo ngenda kusasurwa zita ubire ubyo no gushika barante ile sente konkanya mwazo bansomere umbanda batwire sente nkana shiro system y'utwara sente abatura bashabirwe obutafama mije obwa bashamankuzi barukubihaho MPha omu buhenda beragiro imwe bantu mwe murekumbe kitandigaho shakora ki kitandigaho abantu sente bazine kwanga kitakora ki atakurgerizo bakikora ki kikurga yo wala rotalire we yari nyama hati urogorera nkaki obwa hati omuhigo ogwo kwiga abantu mushanjaba n'ugendo misho businjo kuranga bwagumaho ni butandikira aliwe kureba ngu neji corruption yagira ki yawaho twaguma nkahi akwa kwe kugumaho abantu bakabaje sente zo kubenza batungura ncyanchi mayisa ngo tuguma turi kahi turi kubi amakuraga gashakwa Anthony Atwine ahabwa TV West Twine twagumiza mu namakuru umushubuzo mu rurembo rwa Football Show akwasurwe polisi barukundumirwa abanema abo kutekatekwaho okushikitaka omuchara ogu akwasurwe omuhuriyo garza hebyo buhangwa omuri Football Show nyakukwatwa na Abbas Barinda kandogu natekatekwa kubabire nashikitaka omuchara ekirukushangwa mu rurembo rwa Footpoto hihi na ofisi eyekitongore cyamizi hamwe no mugera gwa Mpanga nikigambwa ngogu abire nashikitaka omuchara eki nekigendererwa ekyo kwombekamo ate president azatukubirize nnyo nateka ko nebiragiro directives engage tuyino okosamu environment yafu so tweware okonono butonde hona abebembezi nibagira ngo tine muntu wena obaritererisho orukutahirira ebyo buhangwa omukicweke eki olwa ito abamu abasigaye tutasise ebyo buhangwa tubikozesa kurungi turantunda kubikozesa tine kutunga orukusa rundi authority obusobozi kuruga mu kitongore kya NEMA abekitongore ekya NEMA nibagira ngo Abasi aizere natunga okolaburwa kureka kushikitaka omu mwanya ogu konka matu agahenderamwe ebiti kye tulina okukola gwe nange ne banno ne Rosi tewali akirizibwa kola ki kuteeka mu kintu kino ono kyakoze kiki kibi nnyo awo tewabaddewo bitogo bifudde ebyenyanja ebibaddemu bifudde kati enkuba bwetonya onalaba wanoona ng'amazzi ganjala tufuna floods essomero eryo ligenda kusaanawo amakuraga gashakwa Jonan Tsingwire omuri Footpoto Jonan Tsingwire oko muri Football Show omurebe wito murungi we bari kugumanitwe aho rukuturebera hona utwikirize tubase kuba ntumuraho tugarukana amakuru agandi agarukurataho uruguto rwa Kamatari so kuzo mukembo gorutongozi bwe korwa abahirwe contract bashabirwa gukora umurimo murungi ni sente n'ubuzazirinje nka barebe ikintu bagikora kutwaheza kuduronshinga umugiga ruranganwa mu rurembo rwa Football Show akwatirwa kushishe byo bahangwa ono cyakoze kiki kibi nnyo government yatongozo kombe cyarabesura kareba polisi omutwaro gumwe n'200 omurina guru Kampala nange neyamye okuteeka kamanyi gange ngoleko ku blog ezinazimbako ku nyumba
Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Kura MTN Uganda, olukiiko olufuzi n'abakozi bonna tukuyozayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Edward Muwenda Mutebi owokubiri olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 7 egy'obuto. Tusaba Mukama Katonda obulamu bwa bwongere essanyu oyongere okutuzzaamu essuubi. Era tusaba omulembe gwo gwongere okuleeta obumu n'enkulaakulana mu Buganda ne mu Uganda yonna okutwaliza awamu. Wangaala nnyo omwana wa Muteesa, wangaala Ayi Ssaabasajja, wangaala Maasomogi. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose-foam mattresses be part of your journey, so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Ebiro bikuru ebi sheberona n'itano. Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma ezirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy, hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Fort Poto, ningashi oteresimu, noti mushanju munana mushanju, chinana nemwe, ashatu nitano, nshanju nitano, narishi tutaire ahachibanja chitu, www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives, our passion. Skylight Hotel, eresra uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahiba rukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echanyanja, muchamo, obushaza, akaru, echitoche, echozi, embondi, greens, obutura, eshwiga, kande echo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City, breakfast ne yabusha, bine rooms eziri self contained, DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri. Ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 36. Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabataka jiremu MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze zenyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yonka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje.
Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies nka national diploma mu human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi kwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0772 96 9051. Bene nze musajja wo Stuart Kalisa director Mpenko Drink ngamviride mu Bende district nkwagaliza amazaalibwa g'emyaka 7 amalungi nga bwe tujaguza nga tusanyuka olw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka beera n'ekyokunywa kyaffe ekya Mpenko Drink ng'eri mu kacupa akalungi akaliko ekifaananyi ky'ente nga ente y'amayembe amawanvu ate tulina ne sabuni yaffe eya Mpenko Star Soap nga naye eriko ekifaananyi ky'ente y'amayembe amawanvu kye twekakasa gwe mutindo ate tuli mu ggwanga lyonna wangaala Ssaabasajja Kabaka Mpenkoni. Uganda College of Health Sciences Bwindi hamwe na Uganda Nursing School Bwindi ezirukushangwa Bwindi Kanungu nibakumanyisa ngu bine emyanya aharyabo abarikwenda kutendekwa harengo rwa certificate omu laboratory nursing hamwe na certificate omu midwifery narishobuzarisa diploma omu clinical medicine, diploma omu nursing direct entry ahabwa extension program, diploma in midwifery ahabwa extension program, amashomo aga certificate omu laboratory, diploma omu clinical medicine hamwe na certificate omu nursing gariyo ahabwa obucweka obwa scholarships. Amashomero aga gariyo nigatunguuka okuba University eya African University of Science and Management. Okumanya ebirikukyeraho teera noti mushanju mukaaga nshanju na munana 91 51. Igabura mpire sente nakurakurana nayombeka henzu nagura hevanza yampe sente napanga business eje yimukurebe yinho bwa hati nitaje mu Kasenyi cya Bujimbi ninsavinga nanaza industries nyingi mwe Igabura nisima munonga akwebye nkorene bukuru munonga kana kubendi nk'ekindi konkana bwa Igabura mwe ni nyadvisinga abatakigwira mu Igabura mize muyigure akuba Igabura sente zine Igarabu wejo tifa masako Igabu eiziro kwera omukutungwira entasiya yawe shanje Butare Kyamuhunga Bushenyi district ningoma tajigitaga Buheju na Kanunka branches omuri Buheju district na Kagarama branch omuri Kagarama town council Ntungamo district tera noti mushanju munana mukaga noti 13 noti 2. Tabarukayo oko mukahumuro twagumizamo na namakuru omukashonshero chekitu akamanye changa chawe akarukubaho borwakana elizuba twakuretera etauni ya Mpara erukushangwa omuri district ya Kigegwa. Umunyamakuru witu Philip Murangira aturundanire binzi ebirukufa ahatauneji kandi deka turebe ebyaturundanire. Etauni ya Mpara neshanga omwishoza rya Chaka omu district ya Kigegwa ahangudo nyigendwa eyakazo okuza Kigegwa erimu abantu bende mizitarukushana nk'abatoro abakiga abanyankore abanyarwanda kane shongeji ehwerire tauneji okutunguka entasi y'abantu abari omwanya ogunerwa omubuhingi n'oburisa hamwe n'okushubura economically Mpara entasi y'abantu nayo eketari stable bit so far at least kurugira abushaki bw'ebitongore na government entase y'abantu eriyo na improving main activities ezitukora muri Mpara kugira ngo abantu bitu babase kubaho eyo kubanza na agriculture
omu agriculture netuhinga seasonal crops kandi tunaona permanent crops zirimo mwani then seasonal crops tuhinga n'enanasi. Abantu baitu bali muno okuba government yongera kutukehezaho habya irrigations zikabaha kapasenti ya 25 bakongera bakapea at least 15%. Abantu baitu bakaingia kugura irrigations yezo nisobora kuganyirwa muno mbye bulimi abo kwa nyentasi yito tutaheza muno. Location ya Katara Karwesa has also helped us bala group omuri sakar kuzahari yatu denteye aiza yana chakara Nobuchara bechiringu bingi n'abarisa tebine ho kuguza amategabo bayama ya government kubombekera dare konka entenda karungi zikagiryanga tanisa ekagwa. Oyire habwa management tarabire nunja dayare abantu binja amategabo nibagatambuza bagaguzana bagapime bukopo na munongana n'amataga kunyisa cejegwa nibagaba ni garigampara. Abandi nibagavuga bagatwara diaries ezindi ezirinka kazinga omukayembe kugira ngo babase kureka ngo abone bafuna akasente kaho nawo. Etawuneji teine katare ko murembe kandi abashubuzi nibashaba government okukabombekera. Katare nsaba government kare tuyango tufunda umwanya akumwanya teka yute gwini tufunda umwanya tutere kutwereke ngo umwanya n'ugwanya rw'abashubuzi bampara kutuombekere tutandikira turebe kufuna intandiko y'amani. Oyireho turi kushikoma business tune mu challenges. One twatwine akitwaye twakoraho akadare ka buri zoba bititaka rija ryagira mu buzibu obukama bwa claiming itaka kubera yabwe kandi ryabwiha omikono yitu obukama bwaguza abantu so akatare kitu kaburabura. Mpara hona teine mizi marungi konka ministry ya mizi etankire kugombeka kandi haramatsiko ngunigaza kureta hempinduka omutawuneji. Eshaye jitwine project mpango eri ku implementing wa Ministry of Water and Environment amiza go tukagabona mu LC ya Cheganga kandi hati twamazire kombeka pump station ya Hwire. Project ejineza kumara sente ziri kwingana biliyoni 2 na miliyoni 300 etumangwe kizibu cyamizi tijane tichendeza netichimaramana. Ombye bwegese Mpara Town Council ina amashomero 3 ga primary aga government kandi rya senior ni rumwe kandi agabantu buntu ngarengo muri mushanju aharengo rwa primary teini itendekero na rumwe eriyo mikono. Ka government tene mamani mind kurorangu amasomero gayombe ko cyo kurora isomero ya Nyakasaka Primary School alikwambia kwa hasi ya program ya Dr. Deep batunga classrooms mkaga batunga ebyoloni batunga nobereza obwa kusoroza amaizi rundi water tanks. Itwe nkemyeto ya Mpara Town Council abana barukiro obwingo bakumara kusoma bamaze class ya musanju betanira mbintu byangaro nkokochi ebyoma ikibakweta wording mu rujungu bajya mbyalani bajya no masoke baitu ekyonka tikirukumara ako bari kugendayo tibakufuna obukugu oburukumara no kufuna baroha kurona bagenda basomesa abandi batahe babo. Etawuneji haramu factory emwe eri kusebichori otireho no kore byo kurya by'amatungo ecyongire bei y'ebihingwa n'emirimo. Ejo mu bareta mwe nateka mwe cyomeki tugure bichori tugura muhogo tugura buri kihingwa cyone kandi imyeto yomu twashire twagihereze emirimo nitusobunga tutwara za kazo tuguza. Ombya magara Mpare ine irwaro rya government ehereze kuzibwa kuzaharengo rwa health center eyakana. Tuna service population itukwanta savinga abantu ntwara mukaga ne nkumina no rusanju kandi average buri kwezi kabaruya aba OPD abakwija babali 12 abacyara abenda buri kwezi tukira kurora abacyara bakakanka bwenda hagati ya Rwanda na 5 bona kama kalori kuruka Chegegwa kwikakazo aho muntu ari pasa izinjira transport kuruka hari ikakazo business na yone kura for example nka hati proti ya yitaka arbuduru
leba yayongera bali ombi amadini etawuni ya Mpara eina oburisa ahabwa edini y'abakristayo parish ahabwa edini y'abakatoliki hamwe n'emizigiti etari emwe n'emwe n'agandi madini ahabukwatirine n'emishoro town clerk Herbert Muganda nagira ngo okushashura emishoro ahari karimagezi kiretire abantu okushashura kubi omuri Mpara emisoro ekyali ntoito kandi n'abantu baitu nibagumanganirwa muno okushashura emisoro hati n'emisoro bagihira gisoroza n'omukono hati bagisororeza ha system abyoma bya karimagezi bali mu okugumirirwa mu bantu baitu ekireterize kusanga ngo emisoro gitakwizira mbwire kandi takwija kurungi haroho ezibar kweta PRN tuzibaha abantu kyonka PRN zikaze expiring abebembezi nibajango mu myaka 10 misho Mpara neija kubera hare Mpara eje town mu myaka 10 netureba kuba nitwe competing na Chegegwa Town Council etwire rinkuru munonga abo Mpara is strategically located echo kubanza ine mahanda minje eri kutahamu kandi ine na nemahanda minje eri kushobora genda nindeba Mpara Town Council yeyitwe egenzire nyiruka abantu abakuruka mureze mutete nosanga baruga district yezindi kama numba tugura mataka haikuru ege kitu ya mbere mayensi yengera gukura wakwenda kuzo mu town ya Mpara obasa kurabo mu town ya Chegegwa okwatogwaza kazo ninga orabakazo okwatogwa Chegegwa ninga orabakahunje omuri Kamwenge okwatogwa Biguri gasha kwa Philip Murangira omuri Chegegwa webare Philip Murangira omuri Chegegwa kutusyaho amakuru marunjago omukashonshoro chikitu akagamba nitwe twatayayira umwanya gwa Biafra ogurukishango mu Rurembo Mbarra ahansi eya Makansing Street omwanya ugu amashanyarazi gagenda okugaruka na mino garuguru oburofa nabwe butekere musheke abaturano bagira ngo enshongeji tegumere iyo bitakorwaho ko kabebembezi tubaruko bafa omnya kanchiri bas sasa ni kurava sikuwa kutema ikoro Yesu wabale mnonga Elias Rutugusa hamwe n'umurebi witu wa TV West eshaheji turi omuchanga ekya Biafra kandi ntwenda kuganira n'abantu turebe ebyo buhereza okubyemeriro muchanga eki natunga mugisha nafuna abatura becyanga eki ngenda batugambire obuhereza bwemerire butasebo nakwakira Nunye nakira tugambira amazina gawe amazina nabanyeta Deus Kanchiruho kandi umutuzo wa Biafra omushubuzi w'ebitoke muri Biafra obuhereza bukabe butine nshonga ntubusimu buruho kandi tushaba ngo butaruho bwongere bubeho nko muri batucendereza mushoro abebezi bitu twitoke twahurira twaraha batsharabe yo kore kitoke cya kabiri orugudo engudo nebyina bya biturukubamazuma cya kashatu security batwongera abukumzi wano urugomwo rukugenda nakapichi kawe nogenda umutumo gwe hakakine mwene tushaba gumutwongera haburinzi ihanga ryito rugende jo mbuteka amazimo bari munonga nasima ogwe nawe yahenteka teka leka turebe nabana batugambire obuhereza bwemerire buta omuri Biafra se saba nakwakira na nyabo amazina gawe amazina ndikaziwe Adams ni zarwa mchange eki numwenzarire numwenkurire neina ikana ibina hinde nhondi konka twabesengereza nari nsabangwa abantu abitukuvugana bankuto yes enkuto zitu zifunzire konka umuntu wako muterere ngombe otabanza kurinda kumushika muterere ngombo rinkahanga hari na wafuna hari akorigirize konga wa muterere ngomba rinke nyuma nkaha omurye nyuma akunu yari omuntu natambura nane kindi no kutongereza gapu yenkuto bantu abebemezi bitu nabashaba nabakwata amaguru nimutongereza nkuto nibo turacendeza accident sa ruguto asigara ninyendeza kajubya karura karungi Wabale mndonga reka tufuneno ndijo na watu gambiri saba nakwakira Bajana kwakira nyabo tugambira amazina gawe amazina ganje nikatura mu Rupsari
naheze emyaka 15 mu Kajogomu ndio mubizi ekizibwe n'ekigambo ky'obushoma nahitwemerera turiyo ntucwanisa kuza kubyama bukire kare kuba abana hamba tutera kiboko sayibiri mbaba batandikire so ekyobukumi bacyongeremu amani asigara twine shonga kasente tukakora bitu tukatasamuka abana batwitsa kiboko mu Biafra ebere munonga habwe shonga yawe deka fune ndijo na watu gambere sebe nakwakira tugambira amazina gawe amazina nabanyeta tina masiko Ambrose ongo ta Katesh from she ebyondo na nomwino mo guryo mu Kajogomu amasanyarazi gabara abashuma baryo mu Kajogo n'abantu bingi icyo kitunde cya Biafra warabakenjiri akikara cyane na Museveni na num zazarengere almost sayina abashumana ba no mwe no kutunota kwine ningo mutwe kandi kinde cya kabiri ni nsima chairman na timu yehe abwa abantu nindeba yenageze kuyamba abantu abakuteganisa mu Kajogo so ninye tinye zo webare munonga niwe ahabwe nshonga zawe deka mfune no ndijo na watu gambire omucyare katfundo omucyare na watu gambere ajwekera abacyara nyabo nakwakira ninye natira amazina ne banyeta tushabo mwero mineti nimberaho mu Biafra hiba kumanya binzi nk'Akajogo enshonga zanje eyamani erimu security twine security ramara itwabashubuzi orashubure ibintu byawe ino bwoba eshaha yona abashumani bakusharaho ekindi omushoro gubire kari oragure ibintu ahiguru okikakunuya oshanga rent na yerya higuru oshango taraganyugwa miwe nko mushubuzi ahabwo omushoro gw'ebintu gwatubireho kari ekindi itwe nko mu Biafra twine migwariro ryona rya government igwariro lituri hare nk'abakazi kora girenda yawe oshanga uri kutamusente nyingi kuza kurondo bujajabi ninga wafune kizibu accident yaho naho bashija mwe nabwe twine igwariro rya Biafra haze herese center nasigara nditshabo mwero mineti omukozi mu Biafra seo ogwo yabari mucyara nawe yajwekera abacyara hamwe n'enshonga zabo natungo mugisha nafuna omwe habebembezi abasereje reka no tumuhereza kagisha atugambiri we nko mwebembezi bine ntekateka ki eyabantu babo sebo nakwakiye tugambira amazina gawe amazina ganye nyama dasembiri ge chairman LC1 Biafra ntekateka yine eyabataka banje ekwatwina security ndio ninyiteka mwamani kibagamba cyo kishire nyuma hose security bireta kiri mu mani konkati negaruka mu mani abwensonga temuse nyongiremo abantu abakuma so ni bamiza bataka waza kwikomisokwe byona byo niza kwa byawirewo norangu ejine town niza mu abantu ne barugo mu cyaro nariza ne miceye nibagone bahindura no yawo bunayizogu ngana zagumizamu akwana nyoni kimanya ko ndi mwebembezi nza kureka ngo ikintu cyo nakirwanisa abantu babagiye kandi sikwatire n'emisoro ejo tekyanje nece bakama banje tinkabasa kukigambaho nekirugo ruguru akwe emisoro kingikoraho necyaje no kuma abantu n'ebintu byabo ece emisoro nesha government eri kunche yayiguru mwenu impamisa bataka banje ababona baliya bagume ngakwa ndio nitekateka unetekateka yo kugumana insoro ze sente za security buli kiro siringi 10 okureka ngundi peza abasirikare abo batungamani babakume n'ebintu byabo turukugezaho kwendera bare mnongasi ogo yabara chairman wa sereji bitahabwa kire kabasa tusharayo kuganche kwantu beyongeza tumanye ebyinje biri kwado mcyanga eti reka tubongeze yo Elias Rutugusa agomze minaga cyenchiri tuja kwiyongera kwikana nuko mbyanga byawe turebe enshonga nani mwezi kurba kwataho kandi ntubantu baretera live ahambeho za TV West twagumizamu na namakuru omuhezo wa RCC ahabwo rembo rwambara urwamatemba Jacqueline Kankunda arabwire abahirwe tenda yo kusharo ruguto rwa Kamataris okuzo mukembogo okora muri Rwenje Ward okora umurimo murungi Kamera zavude ko obeda nindo
batandikire no kurambura uruguto rwa Kukundeka Kamataris urubahereze kwigura kandi orunoro kumaraho miliyoni 29 kubahereze babugino habatura barwenjeru nuko kutongoza kushara uruguto rundi rwa Kamataris kuzumukembo ga Adamu urwino buri ngoba kilomita mukaga kandi rukumaraho miliyoni 8 enguteje hasi turiyumbire wenjura babase kugitaho n'isente n'ubuzira zirinje konka barebeke ngo bagikora uko kutwaheza kujironshinga babase kutamu kalvatsombwire batemara mu mbwiro mostira hamyanya etakurabo mabuko tware bave bushada tware hamezi ubu n'umwanya gutwire buryo umwanya gw'abarisa n'abahingi benu ngenda kusaba abantu banje barwenjeru ahabwo umuhando ugu ebyo buhinge bibe bitakugenda gene ebyo burisa hato umuhando ugu nugo kurebeka ngo mwagukoresa abine mishuburo mwagiteka amahanda abarabenu batamburana barabahaba abarambuze abo kuko nyuma twine paka Kangunda simira abatura bahiriye amataka gabo kutamo rugutoru kandi arabwire ba engineer obutakora umurimo gw'ishobobo what they must be very for man accountability twine kugaruka mutukareba ebitwikiriza nahakora asente zo niyo twakora abebembezi borembo rwambarara rw'amatemba buri kiro kwatwaho ahabwa aba bari kutahira umuhanda ibyuma byahiza kurabaho ndakuzitirira amatungo gabo konkana nimbasha bango batakazitire balinde timu yanje ya physical planning no musaveya bije babereke ahi barazitirire kandi tutamara kushara bakija bakashuba bakazitirira mu rukuta ahabwa TV West and Aiden Bataringaya twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru agande Umuzeire ukayenzira umwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzira umwana wawe agira ubwire bwo misho burunji utakarebera handi reba twakuretera mu gishangugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burunji abana nbaryaje environment ninunji nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okwesa computer okweshongora nebindi binji kandi byo kwerinda nibirunji twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa harumaya nanziga Masaka Road tuterera hanamba zesimu 0 mushanji 52 hashatu nishatu 00 oba tuterera hari 0 mushanji mukagina anana munana shanju ni 5 00 Green Top School Pre-Primary and Primary learn today lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary nitwakira umuri rwambara sweets umwanya gw'ubugwaje no buteka umurimbarara city hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni rwambara sweets conference center twine bishenje byo kuraramu ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanji noti 3 58 nshanji na mukaga anana munana ninga noti mshanji 5 noti emwe hashatu nemwe nshanji nina katochi yeri no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munyweco katochi eri no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi eri na chama chayo muhute katochi yerya mutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Mommy, yes, at school abana babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo ndabye mbaga ya daddy anti ku highway nga mvuga sisumagire echo shua katinage bampacking iresa Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference.
obadde omulwalya katoli ku ndongoozi na nanywedde kano ka Aluvera Sauda drink. Kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule. Mutoro okolola okotyongoka kwata kano. Muzeeyi kano bakayita batya? Pineapple Sauda drink kakamuddwa mu nanasi. Bojo Mutoro va mu bya bojo tugende tulabe Kakiga. Bangambye omubiri munafunafu Kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Ye naye nenfuna ow'amaanyi. Utammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erikyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba nkomuntu library ey'omulembe kompyuta z'ekika ky'ahaiguru kandi eby'emizano bakabiteekamu amaani kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'obwegyese na ministry of health kandi biine bus rugogoma ey'okutambuza abeegi ebyombeko eby'omulembe hamwe n'omwanya rugogoma gw'okushomeramu ebitabo ogurikureebeka kurungi nirishangwa aha nguudo nyeigendwa eyambarara isingiro odakakiro mu tawuni ya Kaberebe okumanya ebirikukiraho noti mushanju 2 nkaaga na mushanju 32 nkaaga n'emu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670. Mukamanze nalyachi era ddala kituufu olina kye walya nguze ebizigo kumpi konteyina namba biganye saagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde kaibanda omusajja ngobya olususu lunnemesezza amaka gula ebizigo wiisiige ebizigo byonna biganye olususu lukulemesa amaka kiikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange. Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Iwo twire noteganisibwa abashuma ningo otari kumanya ebiri kufa muka yawe waba otariho. Homescan biine za kamera ez'omu maju, ez'omu banka, kamera eziri kukozesa sola, kamera ez'ahanguuto, obwoma bwa internet, ebyoma by'okubara sente, za radio call, amasimu agahameza ag'omu office na hotels, obwoma buri kukuratiriza ekiiruka kyawe kakyaba kiibirwe okwenda ng'omanya yikyatoora ka ninga border tracking system, aramu z'omu maju, obwoma bw'ahanyigi obw'okuteekamu ekinkumu, access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyorikwetenga ahabwa security yawe n'eka yawe narishi business yawe. Emihendo n'emirungi ebiri kukiraho bashanje aha rubaju rw'ekizimbe kyabire kiri muri Radio West aha High Street ninga tera noti 32 15 nkaga nina anana mwenda ninga noti 85 ananina anane mwe noti mushanju.
Uganda Christian University, Bishop Balaam University College, Kabale, nibakweta okuleta okushaba kwawe ahabwa amashomo g'enshuro yo kwa katano omwaka ogu. Amashomo ni gaga: Bachelors of Business Administration, Procurement and Logistics Management, Social Work and Social Administration, Public Administration, Arts in Journalism and Communication, Information and Technology, Theology and Divinity, Arts with Education, Science with Education, Bachelor of Education Secondary, Bachelor of Education Primary, Higher Education Certificate. Amashomaga garya harurengo rwa PhD, Masters, Degrees, Diploma na Certificate okuruga omu UBTEB. Beine byo kwera beji okukoraje nka Computer Lab na libraries za famu na studios. Website ni www.bbuc.ucu.ac.ug. Esimu ni noti mushanju munana mwenda 11 885 nishanju ne 5. Kwa MTN Uganda olukiiko olufuzi n'abakozi bonna tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Edward Mwenda Mutebi w'okubiri okutuuka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 7 egy'obuto. Tusaba obulamu bwo bujjule essanyu oyongere n'okutuzaamu essuubi. Era tusaba omulembe gwo gwongere okuleeta obumu n'enkulaakulana mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Wangaala nnyo omwana wa Muteesa, wangaala Ayi Ssaabasajja, wangaala Maasomoogi. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu's skin. Cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Man, ballet took forever. There's no ballet here. Who took my That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. Kankwanjurire St. Lawrence Academy Schools and Colleges amashomero g'omurembe agari mutindo gwensi yona galimu St. Lawrence Citizen High School Horizon Campus iryabishibonka hariho London College of St. Lawrence hariho na St. Lawrence College Palais ejione gita honor Faransa bine na St. Lawrence High School Crown City na St. Lawrence Citizens High School Creamland Campus bine the Academy St. Lawrence Budo gine ebyobwegese ebyomurembe abashomesa baryamutindo gwensi yona hotebirwe na standby generators swimming pools zo murembe ebyokurya n'uburaro ebyomurembe buzima amashomero aga St. Lawrence Gona ni Gashangwa hari Masaka Road. Omakura g'ekicwekezi Uganda Police yarangira entebekanisa ezokombe cyarabishurukare bayo omurina guru Kampala. Entebekanisa ezi zigenderire okutereza emitoro y'abapolisi na no kubahwera okukora umurimo gwabo kurungi.
arikurira polisi mu ihanga AIGP Apollo James yahamya ngo baranzya munonga hakiza ubucemerarire y'abasirikare n'embera y'abasirikare abari gukorera mu Kampala amajo mutwaro gumune 12 nigija kombe kwa block 20 kandi block neja kuberuha makankaga nagira ngo barebe nkambi za polisi na umur Kampala n'ebicweke byeherire na guru nsambya kireka na fire brigade arukurembera y'abasirikare mu Kampala n'ebicweke byehinguriza na Mutebe Hadija nagira ngo eki bacikoro kureba ngo bahindure imiturire y'abasirikare kibabasokora n'umutima gumwe nyumba zigenda okuzimbibwa zigenda kuyamba abasirikale kubera nga basula bulungi ne family zaabwe ate kibayambeko n'okuba nga bakola emirimu gyabwe obulungi twagala okwebaza gavumenti yaffe ya Uganda olwa sapoti yonna gyetuwadde oguyashaba abasirikare abakazi okufayo kukuma n'okureberera kurungi ebyombeko byabahebwa era nga n'abasirikale baffe bonna abali mu barracks tubasaba nti babeere abasaale okulaba nga projekiti eno egguka kubanga egenda kuyamba ffe ffenna kandi warukurira polisi mu ihanga Abbas byakagaba yayoreka ngweri izoba n'eryo mutano kandi ngo byone birukorwa nimukwata wonka mukuru wa polisi webaba waliwo buli omu kyasobola okucontributinga ffenna tujja kiteekako nange neeyamye okuteekako amaanyi gange ngoleko ku buloka ezinazimbako ku nyumba era ffenna tujja kukolera wamu twagala buli omu abeere mu mbeera eyeyagaza byakagaba yayanangiriza aba DPC yo kuhereza abasirikare abanse ekitiinisa okubatwaliza gye niko kugumizamu akabasiima emirimo eyi barukukora nepulaani endala olwokuba wawulidde nga boogera ku masanyalaze kati tusasula sente nyingi naye nze nagamba nti waliwo alternative endala y'obutasasula sente teriiwo abasirikale babeere n'amasanyalaze naye nga tukola tugezaako okulaba oba sola enatusobozesa okutuuka we tutuuka so ebimu bino byebimu ku welfare programs tulina ebya welfare ebirala bingi nnyo income generation activities ebyobujjanjabi ebyendya ebyokwambala yahamya ngo polisi ehirwa obugabo kugura ebikozesebwa omukombeka babandiza okora bomiraba na muyona kandi ngo nibija kutunga ebyoma ebirukora amatafari agari kuza kombeka bagekorere Omakuru agebye mzano empaka zompira gw'ebigere ez'amashomero ga senior ahabwe canga echa ankore zikurwa mu butongorera izoba ahacayi ca Bushenyi aho ziriyoni zihindura bitu bamwe omu bashomesa hamwe na coach wa St Catherine Girls zo muri Kiruhura babingo muzaneji okumara emyaka 2 bwanyuma yo kusingwa omushango obwo kutera umuramuzi obumpira abakuru b'amashomero abana mbona they are very smart obebembire bamwita obet kurugantungamo very good so no Rwapara district Rwapara and then Bushenyi. Now for this I want to ask Mbarasite goli 5 Kashagaruzi goli 5 abichimba kweje munonga kanta giti yitu no kutechikopo akachiko ka ankore ako kwatse nife nyimwazi yo kafundeho report ya bamwe aba member ba James Master na ba coaches bishomero erwa kweteja St Catherine Girls ya Kazo bagenze umupira kugwire bazo mu kishayi batahira bifari bamukwata bamunyura bamutere bikonde hasa kimwe ekintu ekikugezaho kujangu kwebembezo muzaneji twansterekanse muzano n'ekintu cy'emitse minonga itobu no mu bitu gwakasha tuntuza regionals kandi tuyire tukora kurunjo ko batubento rugombo binja tukuza round of 32 Konka Robusara
abavuji bari kuri ngomero 35 ab'umuzano gw'empaka z'emotoka okurwa mu ihanga ryona nubo betegurire okwitaba umumpaka za Masaka rally ezirabeho aha weekend eji. Empaka za Masaka rally nezo kutebekanisibwa ba Southern Motor Club kandi nezo kutandika ebiro binabyo kwezoku no kuchebera omutindo gw'emotoka zona ezirayetabemu. Ezi niziza kwanza vugirwa mu bichweke bya Greater Masaka omu district ezirumu Bukoma Nsimbi, Kalungu, Masaka na Sembabule abavuji barukayana omu bulingwa bwa kilomita 2.5. Abavuja barazetabe mu bebembire posiano rwakataka wasingire ziri kwiguraho mwaka omurimbarara kandi oyebembire kalenda yo mwakogo. Dr. Henry Maseruka, Yasin Nasa, Ronald Sebuguze, Duncan Mubiro hamwe n'abandi binji. Event eno olwokuba nti yeddirira parali tugenda kubanga tusobola ekisooka tugenda kuba tutunuulira emmotoka zaffe ziri ku mutindo ki. Mujja kujjukira nti omwaka oguwedde twaleeta Viren najja wano e Uganda n'akebera emmotoka n'azibuulira nti kati kino bwegattamu kino bwegattamu kino, naye kati tukimanyi nti nno technical working group yaffe etuuse ku mutindo ogwo okusobola okubuulira abavuzi baffe biki bye bayinza okwongera mu mmotoka zaabwe. Upgrade nungi era ne Evo 10 moroka nungi, naye nga bomanyi moroka gyembadde manyiride si eno kati gyenyina ate kati nakagivuga ndowooza negenda kubeera event yakuna nga ngivuga, so almost nkyajetegereza okulaba engeri gyetambulamu. Rware mbwene ekyanshemeza nashemezebwa speed y'emmotoka of course abakuba ntiza ahabwa speed ntuba ntwenda ebintu bukutambura bukwiruka. Umurebi witu wa TVS omurunzi webare okugumanitwe agwo ngo makuru agacencire agutwabasa kukusyaho echireti kandi wabanaga kusyaho ndi Elias Ritugusa hamwe na Sunday Brian oworumo rwo bonera amakuru agandi ninjaga kuletera nicakare aharisha hamushanju zenyene zihangwe twendeze okurara kurunji kandi otakarga TV West.